3 в одном. Arpa, жүгері, buğday. 26 сомдан. Müşögü qancha? Meshog'i mana 1170 сом. 3 в одном тартылған екен де қысқасы. Стандарт дейді мына. Майда татылған бар. Майда. Десек татылған bu. Доставка қандай болады? Доставка тоже бар. Барбы? Номер айтпайсың тоқмақтың ішіне. Доставка 0558 9 қанша? 917 917 333. Кеша жем екен туғандар. Кеша жем. Құтыңыздар. Мына тоқмақ бізменен болып тұрыңыздар туғандар. Чекеден көрсетіп бересіз. Мына сайлық деген айыл бұл жақта. Сайлықтан 2 километр бұл жағында. Қыздар иштеп атты. Малдардың балаларын көресіз. Машина өте көп, киши көп мына. Туғандар, біз менен бол каналды қолдап көріп тұрыңыздар. 31-ге бербедім, Құдай бар. Құдай бар дейді. 30. Рынок снимаю. А то в тот раз снимали, еще говорили. Перекупщики, тях. Ну, жұмыш ушундай да, жұмыш. Ну, а как Қанша сұрап атасыз? Басын айтып қоңыз. Сколько? 32 берейін. 32-ге бересіз. Ургачуы? Ургачи. Моғучу моғы, галштин. Это не галштин, это он знает хозяин. Не порода бай? Не порода ле? Это черный пес. Черный пес тұр екен. Қанша сұрап атасыз? 38. Рахмат. Содаңызды берсін. Мұнаке, туғанда. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 18 январ 2026 жыл. Мо жаш музоолордон баштап көрсөтөбүз. Биз менен бул каналды колдоп туруңуздар. Эже кандайсыз? Канчадан сурап атасыз? Бааларын айтып коюңузчу бир. Ургачы 3 ургачы. 35тен, болсо 45. 45. Бычок 45, экөөсү 35тен. Алейкум ассалам. Жакшы, байке, базарды каяка алып келип койгоз. Ошо, базарда өзү бүгүн араң келдим. Мен да келдим бүгүн, мынакей, байкем, ар дайым биз менен. Кыргыздын жигиттери, кыргыздын элдери. Мынакей, базар иштеп аттыр кадимкидей. Болуп аттыр, Адашып кетип араң калып. Араң келдиңизби? Буйрса көнүп каласыз. Жакшы, жакшы байке. Таза эле мен жылкы тазапты таппай калдым. Азыр өтөм ошака, буйрса, жылкы базарга. Ооба, мынакей, бул жерде да бар экен. Ассаламу алейкум. Канча байке баасы? Сементалбы? 10 milyard men Şvits atası. Атасы, мына, момуляр Швейц дейт. Канча дейсиз баасын? Эркекпи? 60 миң экен, 60 миң. Мына муза. Канча, кандайсыз? Канча? 53. 53. Өзүм байкелерим го баягы эле. Мынакей 53 аркала. 50ге бересиз. Соода болдубу? Болду. Канчага бербедиңиз? 47. 47 миңге мынакей. Канча айлык күндүк? Bir ayga var orada. Bir ayga барып атат. Швецпи? Швед бар ода. Сиз көрүп атасызбы байке? Канча бир соода кылбайсызбы? Колуң кармап бир кызыктыралы. 45ке? Жакшы. Алсаңыз буйрусун. Мындай жоон экен, аркалары кенен. 45ке. Сөйөктүү экен мына. 45ке соода кылып бербей жатат. Байке кандайсыз? Канча экен бир баасын айтып коңуз. Кандайсыз? 80. Я. 75 эркек экен, Канча айлык? 2 айлык. Рахмат. YouTube каналы. Мына жаш музоолорду көрсөтүп, эми чоңурактардан көрсөтөлү. Канчадан сурап атасың муну? 78. 78? Ургачыбы? Мынакей. Бир жашпы? Бол элек. 78 миң сурап атат бир тууган. Булуңуз канча экен? Кунаачы. Boz. Боос, 90-га бересиз. Биринчисине боос. Эрте качып калыптыр, Мынакей. Канча соода болду бир? Болдубу? Кайсы я? Бул уй, кунаачы. Бак шепке сатып үйрөндүм. Саттыңызбы? Канчага? 87 алды шеп. 87-ге. Буйрусун, мына жибин алмаштырып атат. 87-ге алыптыр. Мына базар. Могу жаш музоолордон баштадым эле, могу кунажындар болуп кетти. Көрсөтө берели чекеден. Туган канчадан баалары? 125. Канча? 125. Булар байлоодо турдубу? Байлоодо 4 баш экен, 125тен дейсиңби? Соода болду? Берип атсат, канчадан бербедиң бир мындай? 110дон? 110 миңден берилбептир тугандар. Соодаңды берсин, Мына. Мынакей. Семиз экен мынакей, мондай. Караңыздар. Мынакей базардын көрүнүшү. Оларды сурап билдик, мына байкебиз көрүп атат. Карап атат достор. Могу жашыраак музоолордон көрсөтөйүн десем, ээлери көрүнбөйт, мондай торпоктордон. Убакыт кимдики болду экен. Мына базарга жаңы кирип келдик. Кана. Моолар кимдики экен, я? Байке? Сиздики эмеспи? Мындайлар бар экен. Байке канчадан? Ээси жок.
Son buqa torpaqlar var ekan, to'g'ri. Jo'n mana. Targ'illar var ekan. Kimniki ekan bu? Esi yo'q ekan, mana ko'rsatib qo'yili. Do'stlar, savdo bo'lyapti. 85 ga ketdi. Ya, sotildi u. Yo'q, bayka. Boshqa u. Bu qancha? 78 bo'ldi. 78? 78 bo'ldi bunda. Tiyinlar sanalyapti. 78 lik. Yaxshi dekmi? Yoshlardan ko'rsataylik birinchi. Mo'g'lar qanchadan? Ba'lar bayka ayt. 60 dan. 57 urg'achilarmi? Urg'achilar 57 dan ekan. Mana 4 bosh. Oshol bayka. Ha bularchi bayka. Sizdek emas. Esida ko'rinmaydi ekan. Bu qatorpoq qancha ekan bayka? 75. Mana aralab ketamiz. Mana qarangizlar, bozor qadimgidek ishlayapti. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan shular? 53. 53 mingdan ekan. Mana. Yaxshi. Bu bozorning shartini o'ngda qo'yilsin. Qaysirazlar? Bozorning sharti nima? Askal oldi aka. Mana elning o'yi. Tur aytasiz bayka. Qanchadan surib o'tasiz erkaklarda? 75 dan. Ha, rahmat. Chimqo'rg'onga ko'chat degan turavi? Chimmi? Aytishyapti-ku. Mana-ki. Shartni tuzib ko'chirsin dek. Mana taylarga da o'tamiz. Qancha ekan ushul? 48. 48 erkakmi? Erkak satdingizmi janani? Qanchaga? 46 ga. 46 ga. O, bundan cho'ng'alashdik. Hozirgi baykam videoning yurishida ko'rsatganmiz 45-46 ga beribsiz-da. Yaxshi, algan odamga buyursin, aqcha sizga buyursin. So'kdi, yaxshi. So'kdi. Endi buni savdo qilib aytib bir. Qancha? Qimmat aytadi. Qimmat aytadi-ku. Meylem. Jambashda ishimniki. Ha, yaxshi. Mana bozor. Qanchaga berasing deydi, bolar? 45 ga beraman deydi. Жаңылы байкем 45 ga yaxshi tarpoq satdi biroq muzo. Qanchadan ekan bayka? Basi? 68. Erkakmi? Erkak mana 68. Shu savdo bo'ldi-ku baykamda. Qanchaga bo'ldi ayta olasizmi? Qanchaga sir bo'lmasa? 65 ga berib edingiz, ha? Rahmat. Mana bozor yaxshi. Assalomu alaykum ava. Qandaysiz? Qanchadan bo'ldi tarpoqlar? Qunajinlar? 68 so'radim. 62 da mana boshlarida ko'rsatsa urg'ashlar ekan-a? Urg'ashlar. 62 mingdan so'ralyaptir. Qanchadan beryapti bozor? 58 ga qaysi ko'ni o'shunda? Ikki cho'ngdi. 58 ga berib beribdir. Ma'qul bayka, rahmat cho'ng. Mana savdangizni bersin, a? Bunaki. O bayka, siznikini aytingiz. 62 dan so'radim. 62 urg'achi va? Ha, 62. Bular qanchadan erkakdaniz? Basi. 52. Ha, 52 dan ekan. Savdo bo'ldi bayka shular. Bolalarga jangala keldingiz. Bu ochmi urg'ach? Bu da 52. Savdangizni bersin bayka. Bunaki. Yosh muzolarni ko'rsataylik. Bu qanchadan ekan urg'ach? Bular sizniki? 40 bular 45. 40-45. Ha, rahmat bayka. Anda ketdik do'stlar. Ushul. 98 mingga. 2,5 yosh. Qisir 98 ga berildi. Bir ay baylaptır bayka. Buna. Aha, algan adamga ushul buyursun, aqcha sizga buyursun, ha? Maşallah. Ketdik, ma'qulanda. Qana. Do'stlar, жылқылар дағы бұл жақта ekan. Екі ряд бар ekan hozir. Biz menen bo'lib turingizlar, дағы ko'rsatib berayin. Mana ushul жерде дағы onday bu qator poqtar бар ekan. Yaxshi. Kimniki ekan bular? Esi ko'rinmay turadi-ku. Bunaki. Tuğanlar qarangizlar. Vaqtda esi ko'rinmay turadi. So'rab qo'yingchi. Tuğanlar mı? Sizniki emasmi? Kimniki bu? Esi yo'qmi bularning? 5 esi bayka. Qandaysiz? Yaxshi bayka. Qanchadan so'rab o'tasiz? 90 mingdan. Mana qator poqtar 1 yoshmi? 1 yoshlar ekan. 90 mingdan deydi. Mana qarangizlar. Artlarini ko'ringizlar mana. To'qmoqlar. Mana shunday bo'lyapti, ba'lar.